Contestant number 1, Singh team, Thongham Road. Contestant number 1, Singh team, Thongham Road. Mi pi zo sen khot a beng se. Introduction. Toa hi introduction rounding a hin. Music jun ai no pi leo jun ti pa men te. Ahun ki khomi pi hozo si na bonu nil hapha kami na hile hinay team ahiin kumsom nilani kahitai kapa timang ahiin tua hi Thongham Road a kahi na bonun platinum jubilee jibe kahin bolti Upon adding in contestant number 2, Hoikim from Molnom West. Molnom platinum jib kakum kumsuna kumko. Ni piti ho na bon on ni hapa kamin ngani kim kakum kumsuna kumko kapa min tong zanam ka na ring Molnom West chile ni piti ho na bon on Molnom platinum jubilee jibe.
Hoikim Kolbe. Amazon mi pite ho zo si na bonun ni la pha kamin phai team ka kum som ni le khat ka pa min ho khongam ka veng min chui hi le munu ko veng hi chu le mi pi ho zo si na bonun platinum jubilee chi bai ka hing do le Abana tingin contestant number 5, Margaret Hoikim from Bazaar and Jubilee Bank. Sorry, kapun kilin. Contestant number 4, Hingnei Ba, Thanghem and Zamsei Road. Ni la pha kamin chu hinei ba ahin ka kum som ni ka pa min chu tong kulon ahin ka veng min thanghem rot ahi tu ni la ang ki khomi pi zo si na bonun Molnom platinum jubilee chibe. Contestant Margaret Hoikim from Jubilee Bazaar. mi pi te zo si na bonun ni la pha ke ma Margaret Hoikim ka kum som ni kum get ka pa min khai tin lin ka veng min bazar veng mi pi te ho na bonun Molnom platinum jubilee chi bai ka hin pe
6, Lingchulao from Molnom West. na bon ni tha pa jule za ta judge hole tu ni la a hong khom khom mi pi ho zo si ka za na salam ka hin pi e ke ma ling chul lo ni ka khu ma hi le som ni ko ka hin ka pa min za butin lal ka ve min Molnom West jule na bonun Molnom Platinum Jubilee chibe ka hin bole. Next contestant, contestant number 7, Molnom Center on Saranvang. Kakum ahile somiko ahin, kapamin pa hukam, kabemin ahile sarambeng. May piti zo sina bolon, Platinum Jubilee chibe ka hin bole. Contestant number 8, from Jubilee and Bazaar Bank. Kim Thiên Hoi, Kakum Somnako, Kapamin Sehulet,
kaveng min chu ahile Molnom zubli veng. Mi pite zosi na bonun Molnom platinum zubli chibe kain bole. Contestant number 9, Hoikim team, Molnom Bazaar and Zublive. Kamin chu hile ha chingthim kum som ni lakha kapa min le khala ka beng min chu hile bazar veng platinum zubli chibe na bon ken boni. Contestant number 10, Hoikim from Center and Surrounding. Min chu ile bulam ka biang min o chu ile sen de wat hin mi pizo si na bon chawin pretending su ti chipe kain bole.
Kay Mamin Naging Team Grace kum som na group kapa min pun kumang kaveng min senterot mi pite so si na bon un platinum jubilee chibe. Contestant number 12, Ning Hoiva from Hoikim and Jamsei Road. Kay mga kahile, hoy ba, kung som na get kahin, kapamin, thang kupaw, sile, thang hemrot akon kahin. Mi pite zau si na buwan sawin, Molnom platinum jubilee tibay kahin bole, kakipae. Contestant number 13, Hing Chong Hoi from Zion and Colvin. Kakum som ni lekhat, kapamin nun Jose, kaveng min kolveng. Chule ngay lut ta hong ho mi pite zo si na bonon, Molnom platinum chibe kahin bolwe. Contestant number 14, Hoikim from Hoikim and Jamsei Road. Kapamin, Lamkulin, Kavengmin, Tanghemrot, Chulek mi piso sinabon ng Molnom platinum jubilee chibe kahimpuin.
contestant number 15, Preeti Tin Chong Hoi from Molnom West. Zosi na bona ni hapha ke ma Preeti Tin Chong Hoi kum som le kum ge kapamin Solomon Zang lal ka veng che hile Molnom West chele mi Preeti Zosi na bona Molnom Platinum Jubilee che be khain bole. Upon adding in, contestant number 16, Hoikim from Kolbeng and Zarenbeng. Hoikim kakum chule kum som ni lani kapa min chule khamlal ka veng min chule Molnom Kolbeng UPT ho na bon din Platinum Jubilee chibe ka hin bole. Contestant number 17, Lam Ngai Ching from Molnom West. Episode the bon chawin hapha ke ma ka hile Lam Ngai Ching kum som ni lani ka hin kapa min thong khodon ahin ka veng min hile Molnom West hi tunin ha ahung khomi episode na bon chawin Platinum Jubilee chibe. Abon Java contestant Zosin, Abon Java khan very in ball ki diwai tai.
contestant hoi na sasu kay Navam. Khabay to apentil. Khabay to say kirutay. Molnom for all for Molnom. Toy next round evening gown competition is second session round ki body tan chini nga di hui tae. Ichan chu ka pha hui tae. Kagi pa ove.